Destpêkirina şoreşa Rojava duwarê ragandin û çapmeniyê da gelek pêngavên giring duwarê wê rojnamevanî de hatine avêtin û gelek gova rojname û dezgehên din ragandinê hatine derxistin. Lêdegelviyekî jî welatî dibêjin ji ber ku ew ragandin hemî hezbî ne, heta niha jî nekarîne rola xwe ya erînî bibînin. Ragihandina Kurdî goberî niha ji ber zorkariya hêzên desthilata Sûriyê tenê belavok û rojnameyên hin partiyan bûn bi awayekî nehênî dihatin belavkirin piştî destpêka şoreşa Rojavayê Kurdistanê gelek gavên giring duwarê zêdebûna hejmara rojname, kovar û dezgehên dinê ragihandinê û azadiya ragihandinê de hatin avêtin. Li tevîvan guhertinên mezin goderewşa ragihandina Kurdî de li Rojavayê Kurdistanê çêbûne, lê li gorî welatiyan goragihandina Kurdî li Rojava hîn gelekî masiyê wê hene û ji bergirêdana wê bi partiyan ve bi rola xwe ranebûye. ام قلت كيف خوش في ذكرنا راغاندنا بون برفره بون ج مجلاش كتابه جريده راغاندنا راديو به تلفزيون به بس ام بهيفين حبكي بب داخل يعني كنا جرانينا كله خوشتر هين بيتر بيجين الملت يعني از دبینم يعني گرک دوراوی جولو چیتروا از دبینم کاری میدیا او راگهاندنا کردی گریدای بیتر بپارتیا يعني أبايا وتم خبر أو نبشكل كي زلال بيجوتن براسي حتى أنا كابوسي سالشي بويرا عندنا رجافا نيجينا جد كيمانية دكه هي ما هي جو عندنا ما رجافا بيتر قابنا بابيجي وبيتر خدي الملدر كيف وبيتر بسكليكا يعني كارب بيجين جيوي وجبانك أو بسكليك برنجا كي شارسي ديال ببه Lê rojnamavanek dibêje got ragihandina Kurdî li gorî derfet û imkanên heyî gavên baş avêtine. امكان بيجن انه انا اعلام راكاندن باركي خوارادبي لقور امكانياتي متوفر لدبرامه والمنطقه ما هين وهينجي يعني تشتن قال لك بالكيش وباش لبيشامه هني دروجه ايجتين لي ام وقت بيجن ام بيلي خوني اول خطواتي خوني اول قابي خوني اول ام دابيجن Jastengiyên gorastî karê ragihandinê tên li Rojava, kêmbûna kesên pispor duwarê ragihandinê di nav dezgehên ragihandinê de û tunebûna yasayekî ji bo karê ragihandinê. كاري راغهاندني لجمل دفري مقارنة بدفر اندن السوري قلكي بيشكتيه تبليغ انه هنك استنجي هي البيشا كاري في كاري هاني دزگهن ايگ دستلادارن لفيدكي خودكن بربرس لسر كاري راغهاندني هن بيشكتن جوان دفين يادن كسن اي بسبور اي مختص براغهاندني مخابن براني وان دركتن جدرفه يعني يان نحاضرن لفيدكي كاري وان كاري راغهاندني لفيدكي بيتر لسر ملي كسن نبسبورن Li tevî got 117 sal di ser derxistina yekemîn rojnameya Kurdî re derbas bûye, lê li Rojavayê Kurdistanê temenê ezmûna ragihandinê tenê 3 sal e. û li tevî kêmasiyên ragihandina Kurdî li Rojavayê Kurdistanê jî gelek gavên giring di vê dema Kurd de avêtiye. Rêber Cezîrî KNN Amûdê.